Više od 100 Nišlija okupilo se na trgu kralja Aleksandra Ujedinitelja kako bi dočekalo kraljevski par, princa Aleksandra i princezu Katarinu Karađorđević. Uz himnu i polaganje venaca, Karađorđevići su odali počast svom pretku. Moramo da obeležimo naša istorija i kralj Aleksandar je bio veliki kralj i nažalost što je desilo atentat bilo je vrlo loše, ali moramo da znamo naša istorija i kad ljudi vidi ovaj divan i veliki visok spomenik, oni razume kako je bio naša istorija. Aleksandar I Karađorđević, nazivan viteški kralj Aleksandar Ujedinitelj, bio je drugi kralj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije i Kraljevine Jugoslavije. Posle ubistva 3 poslanika Hrvatske seljačke stranke u Narodnoj skupštini, uključujući njenog vođu Stjepana Radića, kralj Aleksandar je zaveo takozvanu šestojanuarsku diktaturu 1929. godine, a 1931. godine je doneo oktroisani ustav. Grupa zaverenika ga je ubila u Marseju 1934. Spomenik u Nišu prvi put je otkriven na kraljev rođendan 1939. godine, ali je pod nerazjašnjenim okolnostima nakon oslobođenja Niša 1946. godine sklonjen i uništen. Današnji spomenik otkriven je 2004. godine na 90-godišnjicu donošenja Niške deklaracije o ujedinjenju naroda slovenskog porekla na Balkanu i ciljevima Srbije u Prvom svetskom ratu.